nei vanga la fiafi le chato wa proklame masani o le sports telenoa. Ya fiafi aserulu te itasi. Le ga le chato te si le ga tu fiafi lantu wa ato tino le tama. Ato malusi le ato vai. Ya mato o va ya le fionga le fascina le fionga le tole foa. Ya o tu ya ana ave amulanga la fo ilia. Ya watu ia le fio fo ile walanga e faalu per kaulangi faalu per fasinga o kama spai fo i ya sapai ale tama sapai ya le motu tele sala fai ya me se fo yo le fionga ya o moto vai ya le vanga la viafi fatalo fatoli lua sa se lua alo se fo mo ma le lua toni ya tu sta ila vai le toina toina fa umalele Será que sang lo molu. Ya, ita foi na no ia foi se foi tuanga foi a me se foi. Oi, le toi. Oh. Oi, toi na. Oi, tal fa. Ya, fio mai lo fio ngor ko in. Vai cá que ninguém. É facar para o Samoa. Ya, me se foi e vai no caco fa popongo que capo cala no sposalo e asa sulbal. E se tema e o me foi unha congo oni masing. Io wa a mata fo intato wa I lo tonu le le yo se tema male le yo se tema na to ia fa tole fa fera ro te usanga. E talo fa to ilo mai monga Samoa le va ngola fiafi po fiele te ma wa mai por kala mele. All the sports tala no le fiafi. It's a special por kala mele atol ne fiafi. Ele taipe ionisio tato wa por kala me masani. Ona ole ate le taimi atoa e ave le matu fa tatala noanga. Ma le fionga I le alo li ia ngalo ma le mana Root of Moors. E ele to na ma le laina le tūlanga o lea e tūla I mai. Ia ele va o le sunga ia ngalo le fionga ngalo ma le mana. Ia me se fo le lakpi Samoa. Le utau au waina o I whamsinonga tūlanga whapene. Ona o le tausa I linga lava o le whainga o le ambe o tonu. O ai e kudi, o ai e le kudia. O ai e sapai, o ai e whaasavali. O ai e afisi. So o maua la I le fiafile nei le mātou whaatatala noanga. Ma le fionga e ngalo ma le mana o le ala lea. O le ai sui ngala ai tol tatou proklame le vanga o le fiafi ia mo si le fia e le tatou tunu ai o le amata mai tatou proklame o mua ma tole fo tatou wo lo results tatou amata e va ver result o tatou ta longa ma Samoa ma sina me se fo le matou yungia matou o kilani a Samoa o le tatou wo le malo longa e fa felo I le fionga le loli o le tatou o tu mo mua e fa e mo ku results tatou le vai ne o kilani ma tau tia lau atua ia e fa fo ile marula tu na utu ina tuluma all around lon the tolu le nei result la po tau unga nei ia ile ta longa ta sanga lona tolu ole o kila di Samoa Rugby Union ni nei o kila ni ta alonga ma tango fia iva ma le pine ula I salani manu malo le pine ula sifuru ma le ono su le lua ta alonga vai moso ia po tamo le mau ma le au sa tawa manu malo ia I vai moso lu su ma fa ile le itau ai sa tawa Lauli Lions fa suma le lima manu malo ia Blackie yes tolu suma riva mane le talonga ne va la ta e molunga ai le talonga le talonga manta ina o le va o Marist old boys ia male au le Nations manu malo Marist old boys lima suma fa ile tolu se furu male no Nations le ulu moenga tuai manu malo fua ia apia Maroons ona o le lei awai o le apia Maroons sai Samoa le atfa I tūlanga fo se lau tūsanga. United Brothers manu malo I ai lua suma le lima I le lua se furu ma le tolu sale mo o le karikare mata ina o le talitale nei toi titia se ia sale mo o karikare ia o toi fa mausali lava United Brothers ia I le latou talonga o le talita taurunga I talonga I le stonai na se ima vai nei o le tūlanga I le tatou manusina tatou o mua le mangu Samoa o le aso lo figa ngai lua sumar fitu fa se furu maraiva ia pat ora le tūlanga ua tūla I misia tatou au ma vaenga sa fale tonu Ia e paua ia lenga ko mai mau masa mo va pe fika ko pa mama ka ilu so fitu fast lui va malo I te pe e po ia pangi fo ia mo fai asi kau mau lunga le kiki ko fa kingonga ia pangi kalo I me umala va ia e
ma ia fa kali mea ka ko au ma la kom fai ia ang ole unga me o ia ia e pe mo basic sa mistakes fo le ia o mea o sa polo fiki ro me fa penga ia le nga ko ia pangi o le speed le lungo kalo va vio le alu le le venga lu mama fucking on ia foi set pieces ia pangi mo kwa ma ia le via e ui alan ka ko kali me ka mo fai ia o fai ka o fai am fa ka opportunities foi nga mo ia pangi ia e fiki ia lungo polo sa ia pangi sko Malo tai ya au mo iso fina ngalo le talo ngale tatu mo ya pani tatu le atu musina. Ia, moni le lava sa unanga tola fo o le tulanga le ye le sa le speed le fa nga ye ya padi talo ya me se la fo le fa sa mana ya tali me se tatu au mo fo ya no le mala to sko ya peta e tele lava ya me se tatu au ya matulanga fa pena ya o le tulanga na la va iwa mano si tele ya pani le sa ke la fucking o le talo ya va to fa malo le tatu au le si tulanga fo le o le a fo le o le sina tulanga le wola nga umara ka longa mai fiki ko fo mai si kama o le fisi ko na le ka fa fisi le pe sia pe o ke le ska miki le ko o ka va ku o le tatu po le me o kama yo ko fo mai pa pe ko mo pe mo ye in ko ko ka mai ye pa ta sina tulanga ya la ka ko le o na tulanga ye pa tulanga o le wa tulai mai le ya pani le final le o le Pacific Nation Malo fa tai malo le manusina. Lua se furu su mar fitu le lan ta longa le male au se talia ese le mata ino le ta longa. Ia fi nau le ta longa antom tu lo ai toe mo wel tanto sikoa fo ile toe last 5 minutes o ta longa. Ia male tatu salala le sa ai na le tamai tai first 5 le au mo. Pe o le sala le lenga whakarikari ia. Ai alu aku kau le la au whalava o walu vale le iso. Ia la mane tele talunga walanga vai aku. Mano si kelos fa inga Australia afa mo. So ona tu sko ia ale la vasa ia tulanga lan na mane fo ia. Ono o le lava tapena fo o tatou tamai tai fo tu sai matalo. Malo fa tai. Ya, to le voso. Finagaro to tia to malonga. Awa ka kala ia fai e pe o ka kalongo foi ko langa i la wokeng ia o ko kele o riva sul mo kupa senge o la wokeng o alom fa na o ku fafu ia kal kongo o me mongi foi me le mai ele o ise la kapi o foi sa mo me fa pena an ma ngai o ka longa fa kai foi ngai alom fa na unga fa o foi ngala ko le kaukua mo Samoa o mangia ia wale au ngia le ala Australian ia le ska mai o la ko vui ka alo vo la ukele i lunga ia le mang malo ka ko malo le na ma ja ina manu malo le tanto au le manu sina lo se fulu ile ale na wa tu sasa le la u fa ala va ova manu malo lo se fulu ile se fulu mar fito Australia ia after 1984 i bo na fa no tene po tu fa fine ia le sa ili malo puipuina o le tatou malaya le apia pak ia o le mauta lo toi fo ia tui Australia au e lua wa matan toi fa ngasolo ia wa fo ia ta pena na mo le qualify o le pole langi i tamil sanga tamai ta tatou malologa fo i mai tatou fa feilo ila fionga ila lo li inga mana root of more i lunga o le tatou por kalame sports telenoa
There were no Samoan lawyers in this industry back in the day that were doing what I'm doing, which is giving back to the Pacifica community. A lot of people see lawyers in the negative light, and my job is to change it. And how do we do that? Step by step. We build the trust in the community. And that's all I want to do, is I just want to help my people and do good things for my people. The biggest problem is that we're underrepresented. We are unaware of our rights and our entitlements. My job as a Pacifica lawyer in Queensland is to educate our people. The best part of my job is being able to see the smile on my people's faces, to be able to see them progress on and move on with their lives. We have a saying in our firm that says, our job or our mission is to enrich the lives of every single one of our clients. And I believe that to be very true. The best part of my job is leaving our clients in a better position than before they met us. Tupe wha moni Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo wha wau pere tātu wha mitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe wha moli pe ae wha ngai le Pacific Easy mobile app. Olo wha fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma wha tino la foino tupe wha moli lungo le telefoni ai ngā wha pitoa. I oe wha saone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai wha ngā le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe wha moli. Olo wha fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātu la silia ma le fitu se furu fa sopori ai New Zealand. Mo disa fam talanga bala aule o Barcelau o tasiono no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa bar fa Pacific Easy ola ba anga mo tupe fa mo boli Samoa. Interior to exterior, you can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the color shop in Matofili. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of... Proclame le fiafi. Ma lor se fomruia lo fionga la loli. Ya fio mai metara mai au lungo le tatu proclame o le sports telenoa ma u mua fa pere fionga to le fo. Ma lor se fomruia. Ya. Ma lor se fomruia lo fionga sata. Fatalo fat foi nei tula le fiafi. Ila o fionga me se foi o soali, ila o fionga o bua me se foi ila o fionga to le fo. Ya, fia lava sulo tino se va ya to lo fa peon ma ulunga pele so i foma lange mama so i foma mia mai ta to tua. After I fol nei tula o mo se no o to ta pai fo se manato si nei au na monga pa nga. E tu sa foi mal mata o popeona to fia. Isi la fiale tu langa wo ia a talo fat foi le sua forma malor ta tori faola alo so fu monia me se foi el fa fonga ngal ta to tui ia te ro fo malo so fu monia Allo. Yo va ya tu ngala vai ke yang poi mai la vai
Malo lava le tawa tai. Malo ngalu ia e family aku ore is ke mi ka fama vai. Ole no mau misili e kuai. Langa sa de no le Ole no tau. Sei mai sau wanga wai le ia lea. Kau sa ya kita kala o lo wa bango le malu ya sa ko ari ka ko ya ili as le ma ko ngai ili asiak. Se penga fa lu ma fe lo ngi ka ko le po. Ai ya sa ya la mo wa. Abo o ko le fo o pestene o le kumafpa e pega fanua ma fe lo ai vai aso ako ai os kamo ya mo ye pe mo la ko ya so mama ke fe lo ai ko ya o manino ni matal vai no lo sa no nga wale le ya le fa manino pe ona cha no le o le episi me o proclame pe o le me ai le ya wai ke minga e nga le si kwa na ko va ya o le fa lave kai nga manga se fa uma ko la fa karo o le mele mo nge ko mai en va nga se ava ngo fa karo ba ko la o pia nga po evolu pa malu ro ko le o le ke mi ka ke fa ma va e mo ke ni o ma ya sa winga ko ya ba ngo nga kai sa le ya pe fa lu nga ko ka fi lo a me ka u a me nga e lu ia ai makaulia ko po i ka ko ye umi po ye pengal fa alua ku sa ngonga fa alua ka kaui i ka winga kai lua ku sala e lua fa kele lua fa o sa o yo ai ko ai ma no o sa se me fa i por kala mo ke ya ma no ya ka fa lo ko fa me yo la ke o i fi la ke sa va i faire la me penga ina ke fa la me ina sa me va po me ma ko ai no le o lo ko fa la o le ai ro ko ka malo sa fa ko ka malo ya se mai sa mo se mai sa mo au ngal me ka ke le ke le ya pin como fa fia ya nada ya para no me ka maguia y que wangalo ka upule ka kalmo que va umar kai mi pa kuna ai ale ma kai na ku ya ene vai na ngai eso se ta lo pinko i mena ta wala e ka wang fa ke ale ala mo yo na uyo o se fa manu yanga fo yo se va noa le au moa ya i lo te mi pisi fo i le faingo fia e fa tai de nei la mo fa yo na mo mai o le a fanga tonu le malama ma vidi le fia mai na tu so le no wantu e le to na fo i male laina ia o lea ua i lunga fo i o penga ta whailangi manisi o ala ta whaasara lau. Ia vaenga ta ua fo i o lau whaatara noa ngai peo na iai mare uso a whaasara lau fo i le sunga le a taua a savea. Mamori e fo i whamalo i le tūlanga o le lua whaatara noa nga. Wa manino ai au whala inisi o tūlanga i lera manatu. Ia ona i vaenga fo i e whaalau te le aware whaafonga maua le anturu. O lau fasili mua lau fionga ngaru mare mana. O le ale latest update. Ai le avatua isi fasiti. O lau mata upule wa yai. What's the latest up to date now? O fea uta o to yai o lea se tūlanga ata mai o le whamoe more? Ia raftai a siata. O le tūlanga lea wa yai nei le o lea e whaatari se aso le vai aso nei. E le la wa umar aso nei. A tonu la o se aso le vai aso fōu. E o le la wala o le mato mediation. Mediation a le la whai mua. E o ko ila li se ngisi la wari le ngau ka le officer e maula malele male mediator foi ngai mo ke fafsa ngai o mediation le o e kula male mediator la eskan foi ngai unknown people foi ngai mo e ki mo ke do ngala ia pero la ela mai le o le va ai mai e court ska ka penga e saula e lit le mako fai le mako me ale se aso va so fo e o lenga fa kali se aso va so ia lao o lenga makalango mo sikengi kai le official le famsinga me e tipena vai lungo fa unga so enga famsinga ia kanga kai mai e fai le mediator ia le mediator le ma suyo le official inga kapi ia e fa kali akuia e lo ia fafu
Alangi me fanga le fe ke nga ia. Aku lo ye kong ale ke le ale mako mediasta nga mako wa ma kai le fa ia mediata ia mako ma poi se la wari nga ka le yungi era ku makfasanga. Ole ala le fa mo ngai tuantu ole mediation le la auto faia. Po se fa tala no nga le vale le wai pe a ma faia ya ona so le pule I ma yaini auto singa mani mali lienga. Ole ale tua o patatua mai la website. I lo fa mo nga o yai sau plan of fu ai tuantu le mediation le fa mo ngar mana. E fa tai asiata. Ole mediation e la fai. Ko se kalangoa I ngai lau claim fa le avi kongo le kota le lau claim le fai. Ko sa le fa kalangoa mai maka upu ia. Pe ia male kaula on mele le ngo aske. A fai ala e waku ai le ka fai me fol vanga la. Le kadia fol vanga la. Ia no fo kele kadia se la ko ma ko fai a fa pe la kalangoa mama upu kai kasia va pe over mal. Lenga vai nga fai ngol ma claim lenga fai ngi o ki adus ful me fai le kai kasi venga o ke aske ngo imbol fai ngala le media a fa pe mai la ko la kri la pe de media le ke fai akoi no winga la e fai le le form le singing fai ka inga singa lima ia male umi voila e ku mai ai le mediator pe ko masinga pero mali kule le mero ke fai akoi e pei mai a fai voila ia oia nga sangi lora ia a fai a kwai le fike nga I mai a ol vanga ia kele kali ia foi la se la ko se me la ke fai mai ai no winga la o ke a mesa e un bron medieta o ke le kali ia a mesa o le marco pala au le mar famino nga mo per kulanga nga le fama me la lo ia inga ia ia me uma ia lo kali ai langa kali me foi la koro ia kusi me la koro ia e ti nai uma la koro ia me fai leo ke ngo va fu ia le voi la le la lo fai lo lar mediator e sa lo lar ka nga ka ma ke face lo me la ia le ngo va koi le la fa ko me la mediator la lo ia nga ia au la bangi ia kali la vai lungo me ia ke kali pesa la kali lungo le o le claim de ke avenga o ke kua malo sila va I le media ai ava pe ingi finga nga mel vanga la yo e la kere kali ia o kere kali ia foi la ave sa lo la le media tai lungo le ko pe o le fama manga pulanga le mediation e la fa ingi ma lo fa tele la le wa manino o fa la le vai nga le ma o le fa fonga le tunu o le latest update la na le la ta o to mai a wa tu la umana fa le mediation le I tu langa va le ai fa te inga talia mai va nga uma ai me se fo le tu langa I le agreement o se le ni ma me uma te tau na to tongi le union ti o lo no fo ai ta la fuai ma tu langa le fa le nga ina o lau kon karate lo no winga ua done and dusted. Uma fata lofa aru kanga kaya. Ai a uma ya ele atua ina ya o le final lai o le famsinonga. O le issue le la utau fa longo atu ai me se pe ona ile lua fa tanonga. O le fa fita uli len ai sai ni len ai sa no nei. O le sai nginga o mengi o konkalaki. Ole nga fe tonu na fa le tonu mai ai o nga fe ai na tau vala ia te oela u fionga ngaru mana e o ngole ai se konkala kia o e sengi wale pe falling mai na o ni malili nga verbally ai na e tau vala mai lava e ai ku o paka ku ai le sengi es konkala ki e ma fa na tau so no vanga le e ma sta ia siata pe foi fa funga le fionga mua ma pe fo ole mol fa mama manga atili la vole tulanga ole lua kasi mal lua resa nga wo umbo wanga la vango le lua kasi wa fa la le fai ungo le lua fai interview la makanga la le lua kasi ole wo point out yang sai ngiro la ile kon kala ke yang wali kausanga lua kasi sa ngal kon kala ke lua kausanga e lua kausanga umala le lua ya te sema ele la nga umarola le lua vonge wo umale le konkalaki
final review ngoma komelo ngoma ko foi ngai konga qualify la ngai e alu ilunga e alu le trophy la ngoma fai Kenya last year ya you like ole o yang wali la makanga fai unga yang wali ko changa len kengi nga fai le mako review au Februari ko changa len kengi wala au mai la China le HR le yung la kapi o ke wak makala ngoi konglong e mera fikala ngoi kia eu nak keluar makan kong saya main dalam fam kalang ia mayo engal oleh umali lier pulenga e koe fa wau la kong kalaki lesi lua kausanga ise kaimi sangi la kong kalaki ele ya lango mafofonga fonge va pe e se me kupula muri mai ole e mal kai kama fofongo kadiama fa kai mera betina fa kai pulenga ko fa o wingo la kon kalak ya po pe ya ke ko wan nga ko ke prepare inga kon kalak fa sangi la sikai ya man nga kai mi ako saka penga ya faila ka penga nga fongi man mako pule nga ko lengi nga ka maka alo malaya se ma fa mga ko ngi e o fa pese e se me fa pe ai nga ona songa fu ku so la so fa leile nga ya so nga yungi la mako o kere longa sangi kon kala kala ngai kama ye ko luon mako au le ngai kama la yo e fainga luenga malo e IT le si le LTA ai IT le si o le utos ia wo ke ira mako kan ngoi o mlai vale le songa fu la sfali le sangi la kon kala ala songa fu mako ka yo mlai vale le na mako wo fai mero le ngai kama kia ia Christmas kama le fai no le mako manager mal assistant coach fa America mangalu o sangi na kon kalaki o fa le ai le sangi sembe aya o sangi no kon kalaki ai na sangi la so fa le ma kon kalaki aksol o la yo fo la le wa sangi kon kalaki ra wa ngai ai le se kaulan kai ya se China po la me o le ko me la o le so le la ma so fu ma ko wo Kenya eu fui nele fam olkala ele ia so ma fa ngi se me fa pe un kupu ia pe kayangi ku ma ko foi mai o Kenya ole mong welcome fainga le ia fa ungo yu lai ia ku sala fainga le nga se me o kupu wanga le file review ia ku so se me o ku so ia agala e ku sala la so fuluongo ku so la fuluongo se te marka usanga ku so ka usanga len ke angafi aso fuluongo lenga kuar kausanga mala so kasini kalung fa malo lo ling lakpi ora solanga lenga wala au mai China ke laku en mela fikalongo mai Vincent ma se mbang ye ke kongole ole officer la kloraida wala au mai kongole port meeting room port room fanga kon mo kalongo fa sanga sa fa ya kula lo fa ke ia ut fa mai fam kalanga madielo fing ngalong ngal bang wa am kai ngala o ngangaling la kapi eu fa ko lai ase hala mo ko ai fai mai o le fai un al port ase la mo fai un al port la mo fai un al me masange ya le port la ko ya ya yengi me kulai me fa pe malanga ya amia kuma ko le process masangi e filery e kala ngo fa kala ngo mako nalan me fai menga fai ungal por fa pena an mai malie o fai unga por o fai unga ngai le se me la kisuia ya apalo le siku fa kariala ali se un bangu ma vicina ma vince pe ame ngale fela kon kala kelen ko fai ve poringa menge ke au e sangi se kaimi ai mo ke ni kausan ale o mako foi me Kenya fa malo lo au ale le singi kon kalaki ale nga singi kon kalaki ka making na pure ngale las falele ai so fu mako wo Kenya ai fa me kali ale van malie lo fingalo ngalu o le me fo le port o pangi to kalsa o kwari usa me ke o fa ko ye o ha me forward po se fai bem po ha me forward po anga le kuriange yau o kere fai mai o me forward po plan me forward po
ke au fai mai e falo lo o ma au fai mai poto o fai ungal fongal pot le ko mai pot e process ma sangi ka ma fai le ma singa ma ko le o ko foi man sa mo su limo man sa mo 7 sa kala ngo ma le pot e ko mai fa ala no mo le ba ko la o ma pulen o ai la e fa kala ngo ai le fa kala ngo yang umia na mako fe mako ve la nga o li kan fa penge o fa ko le fe ka ya me ko le fa ko sol ku la fo nga ko nga me ko fa mai e se kai mi sangi la kon kala ke ale wo fo me lo kenya ale wo furia o le fa malo lo ale fe la kon kala ke le ka u mala kon kala ke la nga ka u mar ka usanga nge fa u mala ka usanga ya te sema nen ko fa me fa o le si no ka usanga ya o wi o le fi ala fa ku yo le o fa ko la ka le ka ko fe lo ena ko ma yo ko o fa ko do ile nga fa ko me na le yunge ke yeah famalo lo anything family stupid critical sa nga me nga se me ku nga ngo fa ale u le la ki nga ke lo ko le la o na so ala le nga mo la ko lo pikila fa nga nga ke pasia ku lu mar fale o fui o ke ale mo la fa nga kai ya ngol la ki nga le vid o la ku mer ka ba le fui marka ba le nga po singi le port member fai puri mana o len ku mai lu mar fale o fui mo ngo ngai i kau ya o alu la ko ku la fa nga yo ko sa lo wa fe ya ya la ku tong bakal nga ko e mai ka ma fa me manu wa alo la mo kom fe ngor ka ku wa ya makakalang wala ya le makakalang ya ma se mar ka nga mo fa ko ya mo lu si la fia fu mo ngo ma le nga o le ko nga le wa fe me ngi ko kalango o le fa ma lo o ring la kapi pai mai o le o ko fa unga le nga le fa ma lo ya o me la nga lo wa fe mai ya o e sa o le fa unga la nga me ko nga me ma sa nga le ko nga fa ku ma ko kalango ya okay maklo kala fa me lo ringa o ya fe nga fa nga pe nga ya o fa ku yo la banga le pare office o Vincent ma se o mango ma vecin fa me fa nga ko porno ko fo ngo le fa ba es fa le ke ngi ya fa me lo fi mo ngo ma malanga ngalu ele ai se ma ko fa nga fa pe nga fa ya o le fa nga ya ami mai o ma le pule nga mai ka kalango ile si fo ngo por men pa le la fa ya le lo que me foi la wala ko ye le si fai un lo fai Vincent ma se un mango ma vecina o fa ko fer con kala kelenga no fa ko ya fu mongo ma fer con kala kelen ko ke sai fa me uma kausang len ko fai me sai ni se kai mer kausang iro sa umena ngalo walu so su e pa sai con kala ke me ngala ko e fai ta ready ro con kala ke ya ba au me ke la ko sai e pe kayang ya wa umalle ya ma ko foi mai ole sai ngia se kon kala el kulanga nga fango nga sai ke au mo sirfi fa tai ngalu no musu au te fa ala ve fau ai se fa manino le vaenga le ona ala va ale ona inisio na fisidu te lo foi le afio atu to e forma au mo se tai mi foi fa atu ona i vaenga la yo te fisidingia o lenga uma nga sauru kai ngoia Virginia fa ya tu ya o e lo felo inga ile tausanga ne ya February it awe ke popole o lewa fa uma ko fa popo lau konkarate mo le tausanga alwa ile se me o kupu ai o le siko fongo le ko fongo o kulinga oi ka ko ri u pusa o fa malo lo oi o le la ua pa se mai lungo le poa le o pa se ele fa ngo fie ko ai ngala fonga ia ele oi foi se kamai kiki e fa pili ai tu ai ngam fa fe tu ai ngatala e tau tu wa ia se fa urulunga makaukia le wa e pasia tu au wala na fa ele tu wala fa pasio oi au kafa o board member ia o singia fo ia o le board member le wo faile to tala o le wo faila la to tala le fo ila ua tau tino atu le la ua solo ma fa pe mai le ai se fongo a board nga fa ia le se nga fa unga ele ia ila se si soala upulenga ngongo kupura vale ele ima faila ele kala le nga sa ngo aku ai fui mongo male anga ele ma faia inga ko avaku se si avea iwa ola ko o le fa malu ma bolunga ma fa pe aku fa ele ikuria oi ele se mako kala nga faia
e se mea na taatia mai tu o nei mea pe nga uma nga fai o tau tala fa pa fala ya fa pe ola so fina ngalo lo fionga le lori ya umanga nga o uling makalango ai nga fai mai lo lai le vai nga pawanga la le kala fi mo fa mai le se ko fai la ko fung nga funga nga pesili ngia la le vai nga na ola me o fala fa pe en fa malulu ma fo ya fi mo nga ya kia ile kaiminga ia o sa wale mo fa mo vale ia mai le ia se ma me fa pe ka mai la kaiminga o mai al fa unga kaimingi ele ko na se po fo ngai ma fo ma ngale o kela ke fes ma ko ka le winga na le te tau vatu o te lo foi le fa fo mai le uso nei ole position le sa ho le lo sunga por fionga le lo li o fa ya on under 20 ele se kama ele se tama I tulanga ole fa punga le ufa kia o fa mutaina lau tautua ona ole fina ngalo le port e maua lo mangisi o sui o le port ia wai ma fainka ko fa pe aku kau ke le lopo le sisi o fo ile awari wai ole mele e pe ia fe kongia inga fa so yo kwa oi e a maua ku le si vaenga ka u le si vaenga a mo ku le si vaenga ale winga le tau vatu ila uia fa vesidi pe le I ia ila se nga luenga fui ia ma tulo e fui mono ma le ana e alo lo fai lau kaukua mfa peifo ile komiki a ko report se I ka ami mai le pulenga le marsi o pola me wo fai me le pola ele ia se me fa pena na upu afo ile le tau na vane ai e kakia mai ke lo upu ale ma sa le se fongo na tau ia se si feutanga ina le vale fa mo ngat no fionga sai alo ma fo ngi mo lo nga va pe ko la via mai ya ele e fui mongo ma le na le ya va pe ko se fongo ia o mer kaimingi ni li ko vala o mai ase si li ase ko nga sa va pe makewa ya o ka ki va pe wa ngo fai vola ia wo li nga ya fui mongo no kala ngo fai nga kala va ta ko fe lo il ko ele era mulher era se ko vala o mai ia mo ka pe nga la case ma fai uma manga o melo ia mga o sa ili lam ko ngol mede fa tai ngalo va tu pena ya officially nta pena ia na va tu foi le fina ngalo ai ua fa matala e ka paso la finga ngalo ai e willing le a wali itulo wa ni ola tamalianga tatu tala no ia fa fale e fa ngofie e fa fonga le tu a ua ka pa mai la wala nga te tau foi na e tapa ni la mori mautus tusia fatu ilau mata upu pe a faia e tangata sasao e ka kaua la o ka pa mai malata lia ia pengi affidavit po le alava le tūlanga ia ni tusi alo ia e io e ai ko karangoanga ma io e ai ala tala sa fai e le ia se me fa pe ngalo ke ai se kulinga oe paule mele na tapena o le ami oe malau pulenga se o ko fai se kala po le ar kulanga o ko mai le au fa matai e tapale au wali I tapena o lau case lea ai e ono au mai ai ni ala fa momonga ia maftai ono o fam talanga umai sa va pena o talano ile lo ia ia langa fai lo lo ia la fita vi nga le me nga o le nga mitle ia langa client ia mala wali ia board member mala ka ia nga ele se fai unga report o sala la mau sa dia la le fai nga ele lo ia o le si column ga o le case inga ia avakuluma inga ia malma mai foi la le from singo pe aviluma ai le se ka le se nga ve po mai foi ya kala le bolinga ya ele va penga mai se la ku si foi nge mai ku kongo la kangi le fai o sala ni menga le lo ia le nga fai nge la kwa ma nga ia fai lo ia le si column le case ala kan Maloa fa taia lo fionga I le lo di inga mo man o le isi au fa fisili u te fia tu inatu o na fe o leva na e ta o lo fa tara no ga mesavea wa fa fo si leva na e tau tu te tono le uni ele ngata sa e ta alo ai ta e to te tono le uni o nga fe le vai tau ma le vai panoa na amadai pe na e tau tata fai e se fa fika uli e o tu la I mai to tono le uni le leadership le foi na e ta o nei wa fa tolu I ina tupu me le la fionga o nga fea le wa matai na se solo mai mea pe o le asona o le what's the issue there
Le tonu a le whawhitau ni le ua le kupu ma ua whaamai malosi kongo le yungi. E mwhaina e sau noa le vanga lea. Kai ala o fionga siaka. Ngo whainga luenga ring la ka pir ka si iva. Ewe. A makala ile ngo whainga luenga ma stand o fe pure ai. Io le fionga ya niro mai yava ka ufusi. O makunga sa makuka ambilo ya sa mo whainga ole. O development. E kai minga o ko lai ki ale. E a voinga le ofisa ele se ofisa kele au kai minga kai malifa. Kai malifa ringa pi. Ia mo le wala ele se mea fou me yo ke vai e ngei me ia kupure yung. Ia wakua kongo le yung ki whainga luenga development. Ia le kele mai ka waku a siaka ma au mua ma ko le fo. O lo kongi sa whainga luenga inga. A kai mea la si i o ka male o saipele. Uilak. Se lau ka la alwa yaso. O lo kongi a le kongi o fiu whea koe soli. O la ele li o le whainga ngei mea ni. Ia o fiu fa kwa skuilangia mai se o sai e ar kai me vai fai mai fai koe ko pongile ia or kai ola ko kongia ngo walu kai minga i ala ke penga longa le ibut kasi vai ngo aba ko ya ko ngo development la ko amba ko coach nga ya maris aba ko nga fai al ma ko mas ka fusi ia or ke le yo me nga vola ile mo ko si le fiele ma o le do ma o lo mo fu mo ngor kai mi ma fa ya nga i sangi foi ma kon kala ki al me mo ya le fa ya e fa popo ma kon fa kasi ma fu mo ele mo war kon ir fa ya ngor 7 se nga ye mo yo e fa se furu fu ya ko se furu a se la uli mo se furu fa ya ngor nga mo va ya ko va ile me el fa ke der fa le ko ya sama campaign foi la ile ya kuilangi kai binga kuilang ya kali kuilangi ngama ya kama le sa coach mo lang expect nga me ko expect ma yang an mala ile ma fa yan ma nga fi fui fast food wa fe fui ya course food wa fe fa popo va kasi ma kongele mo ko gir fa ya nga kai ko fiku nga ya ya kele yo me le kula me ya le o me ya le sa ka pisa nga kai mi ka kingo fungo fa ka fa nga lo ka fi fa nga lo nga wa Paulo se me mo sa ka fasi kupe voi Talo fai. Lono winga la ele fou le tūlanga lea ua matua leva lava o fisiri lau te tau vetua ia na vatura leva nori lua fionga fo eli o lea pe atangia mai so se CEO wa suya ele aya masesi o kau mafai fo se fa Afrika audi pai da history o me kupu ai ma fu o ke lo foi so se CEO wa ka wa ku e ko ro nga loto e la tu le fai me le fai me sa au te lo la tu tonu e matua le mafai ona to e mingoi ma apata tu oi e pa wa inga fai unga o la ofisili na le te tau ai o tato alo va fu so fu oi kongo ale kangaka le e kau kara kasinga ke fai umanga fai unga ye le pe e lao fa ia uma duai o ayar kanga kai la ko fia CEO le lei e fa longo uma who's behind all this o la so sila fia ai te tau foi na sila fia la tu no what's going on le board matulanga fa penala o fionga la lo di inga man ya mako le foi o ko e o so se kanga luenga la va pisa wala proving o me umo o report e wa me fai fongi la lo le si le vole ma ko ngi fai au eu ma ko ave ma ko propose con lungo o si eu la ve con me manga e fai au ya ko pe la nga le ku pu mai an ben e le o me ya ma ko lu no me foi le ngo ulanga kai minga u fai au ngai mai foi la se kasi pot me pangu fa ku so le kal sa ale fai kai minga u fai au ngai fiku mo fai aku le port men pare ke musika pling se fa mo se vai fa la ka proposal nga ba ko me ka ki banga fai mo fiku voingi me le yo o mai ase me ako le panga ave me kong vakunga yo on me foi la nga le foi le o me kai mingi
Me foi la proposal ka penga ngal makai ko fiku me ke manga o I mo le. Ai mai sia me yo exposure game foi ngai manga o. O kala ngo ya fui. Lo ai foi la proposal le. Ine yo se me lung. Na nga ka ile wori o se mangu ma vins. Ele man ma ye. Oi. Me la nga ki nga lo ka fa lo ko foi ngai. Ia kaula o si fai a ngu fai me manga oi. Avela ko au campi fa ma fai la ko kalo. Ia le ka nga ko kala ko le au le ke lang fai mai le wari e ke au. Ngalu le future le ka komonsa mo pias. Future mon sa mo. Asi kan fai me ia. Ia le wa umma le wa iwa kuria ka kala wa ma me ia le. Le fa le wa kuria. Ele ai ma se me la wari nga fai ai. Me yang mga oi fai mor ka ko o le under 20 ans. E tangia mai. Feeling mai. Vai lupe e no. E tangia mai e ile me ta o fili tangata. E tangia mai o lo ta o to tonu o le tato uni le o li le pulenga. Le me ta o le fai longa tangata ma le fai kengi. Ma le fa kengi. E tangia mai tulanga o lato fai unga pe fai ma se tau ne ai a fai ele o sanga kama po se la tutama. Ia lo no winga ole amatua e no fopolonga i le taimi o lau oe taitainga. E au noa mani vaenga ia e mafua lau whaafesiri lau te tau whai atu fo i lau i le tūlanga o lau tala lau whamtalanga le whai atu. O le tūlanga o tau tutongi e te sau noa ina. A batu le koutu le pālangi ia le tato ilo umare koutu fo i le tutongi fo i sai ai fo i le whai aonga fo i le lor pereki le sa latu ia tato i Samoa. Sila fia umau ke lo e siri akulong kokongi o le paremia. Ale ala au vatu a o nga luenga la vai tasi. Oi tuloa e tau so o mai tele no fa so ile e te tau sila fiela tu no ho is seu manu. O le ase tu langa tau le lakapi ile foi a uso foi po le walanga o lo sila fia tanga ta Vincent Satalo. Ai le foi mai mo ma le fa fonga le tunu. O ai tonu tangata nei le lo ke am fai unga nei matulanga. Satalo o le aso na background o le ase tulanga o ia no fo ai il tofinga le u fasara lau nei o le high performance unit. E le se tama i tofinga who is this guy? Em vai nai sa no mai o le ani o na to mai matulanga i le anga va ai tulanga le. E va tai seta. Ia o le kulanga o le leo o se mangu kongo le yungs. Ole le high performance unit. O ia le. O so le mako pule le. Pule le coaches umma. Coaches Salman Samoa, coaches al Sevens, maar coaches under 20. Ole mako pule le. O ngai le nga ke fa ki ngome mo ki ma mo ki ma nga o ia. Ia, pe kayan. Ia, o kalamale va ya. Ile ya kri ile le rugby male oceana. Ile mga oil ka malo le pira hon. Le nga fa vai le high performance ako. Malo le pira hon. O le pule awa nga o le oceana male pule awa nga o le high performance unit ile Pacifica male la langi ako. Nga ke vai mai umaya le high performance ngi New Zealand. Ngi ya mako fiki konga asa mo. Ya, na kofi sa awa kula epa. Ia se mangue mai fa. Ai le se mangue mo wala mo. Mo ka male Ramsey. Ei. Ole sa onga konga nga le interview nga fa le unga nga le interview. Mo ka male Ramsey. Ia. Ala. Me vo nga le skaili ya ka ko inga le pula e pula ngo pawa nga o kaipinga. Takal ngo maya. Mali. Le pawa le ngo yo walima. E fa yakron me fa yo nga. Au mai ka ka fa nga. Ya le sa ngela le ni kongi. Sa mo ya sa ka pi ya nga ka la le under 20 la nga ka lo. Ya o kwa ese ale pele o le kera ka bi ka ke lo koi. Yo la mo me corpo. Ya. Ya ko ba yo ka se la po a mai ki. Ya la ka mi ya la kula ya Vincent okay. Okay, fa ku ya Vincent mo ke mo ya fa bai Vincent. Halu ya seu mango ko pule. Ma ko ya pule dio lo ke la kula mo.
Wai la sili aku lo bako pule o si o ring la kapi. Ale la ke sulu mai ya o ya ko kango ko kuria o ya se mang. Ale la ko o poko se mang la mo se mang. Talo. La la lo finga lo di fa ma vai. Heo. Yang usaha wali me mai ana ile fa fu mo le kapung la ofisa usaha fa fu. Lo ka fa ngo le fa yo me ka ke manga o. Ya aku la isi fa ya on. Ka fa lo ko a o le fiku o le sulip ya le famo mo ye mo sa e pro e fo nge fitinga ko au le fiku male marsulim ya pe le finga fo nge ma ko nge ke le mal ma ye e ya ke nga o ya ko ya kala le fikau me ye fa o ai le au le fa ya ko me le fa ya ko le fa me ke nga ya la wo malele ya la le fakuria ele ai fai ke lo me ngomanga o Taro malo ngan mana tu lo la sa no anga le na ta uai le tulanga le high performance le wo mau e tama le se humano wa le na sa wo fo nala na tele mo wai na langa le qualify isi ile tali ina le rugby ona le qualify el kamale na yele tangata qualify le sa e sa no iai apeta ia o fai la vai le pule la to ia fa malo sia ta to pe la ona e sa no iai le pule tu la vala le ia le pule la le u fa le ko wa ko ia le vo la wa mai a fai la vo au wana fo i le sa o fa ma oni le na fai ia le o ia le ta to la kapi taimi nei ai se ta o tu langa le we fa manino mai na ese o tele o mato o silafia o lo o tu langa na ile se o le mai le o le tu langa o la to taun fa fainga ring ma waina ma qualify le ngalwenga ia ka ngo fika ko ia le ka ko rugby union marka ko board members ia marka ko kai fung ia fai le pule manusi le ele qualify ale wa mai fa manusi ia le la ua aru se ia fa pene tu langa le e fai la sa tala e va tu fa malo ia te o le uso ta uso tu va ne swafa malo foi le lo tele ma le fa to ia le foi we ta o ni si o foi ni si foi o tama tuai o le sa e ta o ia malu ta to no mesa o matuai o le karikongu o inga kanga ka kai miningi o fa ngongwanga o la tau na sa CEO mai o la tau tamatuai sa tau no mai tu me e fai ya petai e o ka ko uso foinga e makua e ser kala sa fai mai e ser kala fai o e ser kala o le mena le tupu le ana le nga o ka ko nga luenga le fai sa mo o nga e kui mai a o e le si tua e se ane le kala fai mai lu yo e o ke popole o le la mama le kala pepelo ia ioi o la to foi na sa tu lai mersi o la ko foi nga lu fa de kongo ya me le o ye nei ioi kala pepelo mai ya fa de kongo mai ya marka ko la kapi o no la to ia ioi ya sa o lo la ia le se yo o mer tai nei yo tu langa na board members foi le foi sa e taua sa e o tu e tal not foi i sui o board members ya e ma kwa kala pelo sa na nga fa ngofo na va se kala a la to wa ia le sa ia ku me le sa fa wina le ave se oi ioi o kala sa o tal na ai o te mine o fain ka kelinga mo ko ka fo ngai te ka fa mai o ka ko uso ka ko kama kwai ka ko uso o le kwa pelo o kalanga ioi e ko o ai ku ko e fanga mai ka ko mo ko e fa shoti ta to ioi o tulanga ia le ke mai kau o la foi sa lai ro o la o foi singa sa ia fai unga nga fai a ve se oi ale o e ka o ia fa makala o ai le nga fai aku ioi o le kala pelo ia sa la nga fa ngofa oi al tulanga la ngai wa u manga la ko lo le me fai o la ula ta talo kon mana oi ka ko e por kai mi ngai le ma ku fa kasi tulanga le o ye oi o i lo ai mo ka fai mai o le uso manu sa mo moni ai o ngang fai mai o le uso a kala pelo po a tulanga o le
anga i ele mta upu le wa e whengai malau mo e luso. E ai, ok, ia kairo nge ke wo whea kuku wha kasi ai leo ia isi. Ok, ku mo lango ingaro wha moe lea. Ioi, langa foi le sa e fu mai tau tua foi. Mali. I le tau tua ino la tunu. Ia umanga e ka alo ku ilo kingo e koe sau koe. Ioi, ia e oringi o e ngika i ka la mngika. Se i ku uange la ia lako. Le aingi me whaia a o le fia kupe kukongi. Ora kai mira ngai, wa ka mo fa ku. Ave se uma lo te min ngai. A whaia le ai ngā rua ngā whaia. A vese uma la va. A whai fo le kala pero le port. A vese ma le port la kouia. Le wha maongi whithiringa o me whai. O tūlanga lana le o kura. Ia, ka kano aku ia manguia le. E tūlanga le o e alo tu iai o e luso. Malo whaftai a mua sofirangalo ia. Whaanono ko a manmangingo. Mare ko a foi ngalu ya ke o luso. Por whaingo fie, pe so se mea lo langi, ka ke ngofo kuka i ka ngaka lea whai. A wa pea la o a ure kuka mea mea, ia oi. Wa, nga ure kua lesi la fia lo mawhakia ngai e. Ma siau a inga. Siau ko lua ma siau whana. Tanga me wa penge e fo ia wha mao. Kau kalungola lupungi e wha mao. O leo whaangu longo malmangi ngoa koe kūlanga mal process nga whai mal mea. Lenga wha malo loi oi. O te sili. So se ngā luenga mo so se mea lava. E iei kanga ka whapeo au. E iei kanga ka o ke kali iai. E iei kanga ka kali. E iei kanga kali ilungo au. Ilungo i o. Lea lawa e mangingo ala o menga. O Regina. O aku ma le ngore o se o mangu. Iangi ai ia swafa. Douglas. Ia ma le i leo vise. Iangi ka Kiev pulea. Ia whalma vai. O Douglas e. Ma Regina e answer ya Vincent, o CEO. O ai e kali e Vincent. O lunga le poa. A lea la wako ko kolu le whaiwhai unga oi. E lau ke le ma whaianga whai se e la ko se whai unga wa ngai o sau i lunga i. A lie. A ngaru. O sau lunga i le i a whai unga. E mangingo ala kulanga o mea o pa voice ma me whai upunga palangi ma mea uma. E au walangi ka kole mangingo o mea le. Wa mo foi la kala ia le fa pe kanga ka sa kalango ia ma sa ngo mai mamea se wale kal kongi Male. Ola kala le fai ma lo nganga fa ngo ngoi ma ko fo i mai sa mo men ka ko felo e angal malma ka ke ngofo mo ka mai kau se wo onga le mea la wo ko pusa mo wo toxic wo poison Waka aka kalongo fo ka ngaka u kale lo mongi ko pe mongi ka ngaka le ma fa maongi se kale fa me yakaik. La ngame la me u ku por ngame. Onga ua ke le fa le kongo wo ia le fa vai o me un. Le fa maongi le ko kalongo ye. Ala le vinga le fa kalanga le. O le me fa mangingo ma le fa fonga ma sa mo ka kalongo ngi mal por kala merni. A fai wo le fa maongi ka ngaka ngi okay. Se e kaule kulia fo sai nginga kon kalaki ngalu ma ko uma mi se fa funga le ma lama ia le ku o ve poli o nga wa yel kon kalaki nga e mul yang el fa kinga nga wa yai e ala langa yai nga menga onga ole a va felo lo ai o le respect kal kon winga o lo la ngona fo nga sa yai lu nga la bo wel we fa nga lu nga ma lo kal kon nga si ke la o kon kala ke malo fa moe nga malo kal konga ala mo ku le fa maungi ka kangi e ke le mo wa se ku langa o le ke le mo wanga se ko finga o le manager le HPU po le CEO po la e lalo la inga lo kon kala ke le fa maungi e ke ona inga la nga ruenga fa a fai la ngoku fa ya fa penge ke o le ka ngunge me o mai mul mulang ke bo kupu se mea ele ka ngoku Oi la ka mo malolo. Ele ka malolo ka kala. Ka malolo ka le fa maongi ngi. Se me ko ngole ka le fasi na ka le pula. A pengo pe ko aku lo ka fa ngonga ka pe wa le ngalu le ku pol mele. Ko ai ka lo fai. Ele ngonga lo ka fa ngongo ma kangi masu lo ka lo kom lo ka fa. Se le ngoka ko nginga ka ku ma fa ngalu ile fa maongi. Ka ke le ki lo sala ka la va ya sa ka ke ya
Tau keo ngā lua a mōs ka maki ki ko kase mōs ang kong kalake mangui alu mang Samoa alu vavo mōs kong kalake e kau selong a inga male. O lava ngai ngofo leia. Alan me lo ingi. Ia ngā ua mangingo alau sa ngō me kusai fo isi i aunga iai mala kou ma me sa o ia mua. So me ngi sa ai se ole kue e sisira ka koroko. E ke longo e ke fiu fa ke kali e kulilo inga o ile kua. O me la le pau al me fa ka inga ko ke le manga fu ia vengi mka upuli ilko. Ai langa ole me ka ma fai. O fia la so ma fai ia. Mali. O le ofisili aku ia lau ngei ia le kai foi el polkalami a siaka. Po ai ia takle so ai kanga ia kalongo mai. Ile fa ka sua wal me mongia ia. A kongo foi maka mai o ko e. O il vai ngala mama. Alo foi ko kongo malolo. O ia ko wal fa sa ngalu ma mo le mai mo mai la kongo. Sel le ka ko kunga ka ku lalo le so ngafai ka ko selo ko sango le kapi. Ai fai mai ngi ka mai ki le polkalami le kala fia ngai il se lau ko sango le kapi. Se ka ke fa alongo ko loka fa ko punga mai. Oi ke ku mai lunga ma fai mai piki fa. Le la. E malo lo o ese. Au ko ke koi fai ngi me fa pengi i alo ngi o la kungu ma uso ngi o mako. Nga kau kua inga. Ma fa le ka nga vai sa mo le la langi ako. Ia se kala ngwa ku le man manga ia mo lo ko file mu. Ia lo fa ngi le ko ia mo pe ia lo file mu. Ma ku le ko fa mo a o nganga ma lango mo fa mo e ku aku ya ke brother malo fa tai telefone amo ya ole si tulanga le o loi o le tasi le lua o alo lava sa mo fa ia tatou lava por ma tatou ta yo la kapi ia sa fai fo ia la uli se mako chong tulai mai ia fale ma vaenga le fai pule nei fai angan man fai mai ya mapsua fai mai a mulianga le ua fai ya ngan man o ai le fai ai sai mai fa upunga nunga fai mai ia ele fa pe ali le talo mama ngale le coach ele ma fai ngala ko fai se kala pa langi ngale perform nga perform ia pa langi nga mai result of pa langi mai unga ka longa ia mai pa langi ngi ko kongi kai 4 million nga ele se me wa fo ile o fai kala ia palangi wa su ia palangi ai fai ngo finga fai maka ko fai ka ko kama fanga wa fo la ngol vam la fat ai le se fisi ale se fisi la ko a fai ko ke o fai ko ngal yo ese yo si di pa ese o le menga piko si ma le mela le o fai atu ia ko si la fia le kai fongo ma le pos mo o tovia le ke leo la faina uso nei i le mafau o le loto ia sisila se vai foi ile alo le ia vavasa se la lo su fa ka un me ai muva ku samo e le fengo fie sa va ai le uso le il taimi o tato maftanga te le fa le tonu lo ke vai o ko si la fia le mene tupu tamane le ungi la kapi o ko si la fia le afianga o tamane mo na to ai Bela na le to tele o lo te mini. Yoi. Le fai ma se lofa ko ke le ai ma se ko wa lofa. I le fai ngo o nei alo mata mali o la tunu. Se ko wange o ko. O yo ko ke fai e fa penge ia i o sone. A ku si kum ko le ma fau. Le ma fau. Le ai mangi ko fai ai ia ko ke alo lofa. Wa ko fai nga ma ko fai unga. Fai unga leanga. Fai unga le fa maungi. Ia ko kanga iai. E ko ifo ko fangau man ko fangau e ko iai ko me e fai. Ioi. Malo le fa so a me se fo io tulanga ole. Ia ole fa fo e Samoa. Ia a sala ina so fulu so sala le so langa fa mai na fuieti ole tauti anga o mai mo le fale tu masanga ma fale ata. Ala winga le tala a so wa fo i fina ngalo le u soma tu lo ia tamali o ave fu ala tu. Ia le ngana ta alo na ilo ilo tanto tu no wa me se fo ele ole leile unga tu langa o tua ia ilo la to tinga. Na inisia vai nga fa siri wala mala fa fo ile tanto fa te tala nonga.
O leo lau ti tau tuli atua le fai le suenga o le ami o tonu la vole uni le atatou le lakapi wai pe foldinga mai o lai alo fanga la tau fa mai o lo fa maoni la tau fa unga o la ofisili nga mo mana o le no vai atu le talonga le na fai nei al man sa mo le na fa to ilalo ya pani o lai sa fa mai fa le o mavaenga tiki te fua o lai sa fa mai to tonu o le pusa fo ile o le coaches management. O le ala fua le lakpi Samoa, o ia o le board member. O ia o se board member. A le pe ia tangia mai o lea wa toe se i mai, ma toe filifili e mahonri e mase mahonri swoka. E avea o se vaenga o le coaches o a faufautua po le management. E mawhainga kupu le mea. E le o se conflict of interest le mea. Ia o tou ia marfata. O le hare kulanga le ka o kore ka ku. O feo sa wonge kangaka. Wale mawhai aina au mai se si le iai o tau tamatuai e whai mawhautua a le ua koe whai mai ka ngaka o le board member o le winga lu tau whai atuai o le e li poki iai a le ua to e mai to e whao ngā wha one of the whaufaukua or coaches or whatsoever o le aso whina ngalo le mele Ia kai ko ke longa la vor ko la o yo vai e yo o le manga o ia foi nge yo o le whai ao ngai masi e si le foi mga lia ua fesu kasi ele ka plenga fai inga ya ki o ko le fai ya nga fui mongo ya ai ka kengi ya masele ka ko monsamu o ki longa la po se kula nga fa le combination foi nge e avaku ya e fui mongo foi nge fai ma wala fa ngurti e fa fo ku ia o nga la me nga ya o lunga la fai ya nga bel picking o nga ya management ia mai o le kulanga nga ka ngai ai ia ka wanga separate ka ngai se a ka wanga fa malu pele a le kulanga o fuila ku ia support member ia nga mlenga ka ngau ia foi o le associate minister la winga na lu tau vatua la bom la me fau ngai sa o le ya lu ngalo o te lo for manatu na le sila fiel to tele ona le la vale le sa fa ya o nga o avea ia mase ma kapiteni a le winga lu tau tu lia o le meta o le o meo off o kulanga le wata o to aila to finga o te le lo pe te tau wa ke le lo fo iso lo sila fia o mo ma to e fo pe te tau se board member o nga koe karia se koe nga kulanga koe me sau e toi fau tua i tūlanga te le lope te tongi pe le te tongi alanga lai roi ku pe le malanga lai ki e lai roi fafo o tupe uma mena kai e siaka ngal mana va pe fe o mua i fa ko nga samo o me kongo ale le va ko ko lalo io ese kanga kale ir por kiki kongo o me fa pengi o nga ia o whainga kā ia a makamai lunga ia e lunga le e ko kongo ka penge associate minister lai ko kongo o mai lalo board member pa solo mai ai ia lo walu ia le ke ngelo ka lunga linga a kwangi nge foi la ka ko kalngoa i mesa ava pengela o masela o va le va peke permele sa ngo mai ngalu va pe sa fa ti ava pe wa o fan ma ba ke le kalia yes Whaingo fie o ngā mea. Okay. Yanga, it's a conflict of interest. yes Ele me whaingo sau o awal port mema ko sau o koe ari wa aia hau me whapenge. Ua waila mea ne. E lau mai ka umai ka ngaka. Al mea ukulai mai penga o whai aku. Ua onga mea lau kupu samu. Ua halu wale e kea. wale popole iai Wale popole. Ua makuale ai. Ua halu wale ka ngaka i e suen ma. Whaile mea lai. Ai mkua inka akia ese al ki kilo. Whaile mea mongi. Male au walo kau kuai. Ila la ka pi masa mo a wala vi ingole ko so fai me se mesa fai an me se mal mesa ia vai la ngemia ngal o fe ku yen mele ngal ngi fan ma vanga o fe ku e se lo fe sa wala u ia fam kalanga le fa fonga mai ia la ku mi se foi ia lo so ia fan ma vanga ole o lo wo mai ka ku a me va pengi ele ma fai o la po kel ki ti ai kan ele ma fai o ke a walu ongol board member ia fa ngai foi la e alu fa pe board member la alu ai ongol kulanga ai va fer malo mlo ko finga fa associate minister ki a email malo a foi la luinga ngal kala fa ko a wongi o ko ka le por kiki makanga kai e ko kongol palmengi e lo ke ka longa mo se a misela la kapi la nga fisilingi ai la nga luenga malo vala winga la fa po fe ki ko ia lo
e kasi ka ngaka e ku yo mai funga le ma se mele le me umangi nga uma e moni le lava tulanga le wa ta wa ile le afo le port members le tono le ya a faila o lava ni me le anga o a foi ni me ya la sa lava usala la le faia le coach se li poki la sa lava le port members le fai li poki na tonu lava ia ala fautuanga le mala usoso atu matu ala lo atu masi ye fai keke e ke koe la vea i la vala i ngai lau kamaranga ioi ole tar sa ona e ia i foi taimi e pat tu o mena ia ai le fa pe foi le si tu la fona le fa pe a wala ia a wa e sele lo nau mai ia ai ke koe la vea i si taimi fautuanga na masi al mesa ele ftawi ele ftawi ola la me la ripoki mai la ele coach malanga management pa fa pe ai ni me fa le tonu mani me ya oringa la sa wala le port members ne ele ko mo misi coach ele ko mo fa to ele to mo miela ya ma ole fa pe fo i ya ka kuri ngai la wa ole a sa fa ye port member le na ave fa to o lo winga le no tu le me ta upule le nga ole ke ka fight mo fa ngor me sa justice alea e matua mu tintini mai o le la ma pupula mai le malama le sa o le faingo nei mea ia o le sila vai ngola so fina ngar walanga le u tapisa ale u fa sala la u va no le HPU ale u fa sala la u mai male va no CEO fa matata to tele ono va ia le a faini fesu ia inga ai tu ma wala o di ia wa o na te tau va vala na te tau la tala tai na fa fo italingo au pa walanga o le tele o te mi nei mo lo o mer savili me uma e muri sau walanga ile ia se me o se i tu langa ie fina le va tu fo ia to porkala o le wa fa vanga le to fingor CEO o ai ngisi wa kau apalai na tu langa fo ia o fo inisi o tau lau manu ia pe le na fisu ia o tairo o tangata to tasia la to fisu ia tu finga ia lo fina ngalo ngal man ia ma sai asiata ma a boma telefo isa le ngo ai foi mo fasala lau ia ka vango nga le CEO o le finance manager ia o ke lo falun ko ia inka ka kapalai ia ka kongwale ia wai foi le kulang vanga le nang fasal la wai ai mo fa ko mo wala borilla le fa ke fa la la bango ya ya le yo le vola yo ole vai o ke ma fo ke pala ya e mo ya ke vengar ko ti ala ke fa pala la ke qualify e fo yes ole ave pe ya ole si au fa bisili manua o mo le tatou vanoa o fea wa fai o lo te vai to le fai ngar wenga tanga tele sa fa malolo mai le ai le foto ala le ngor vai foi le analysis video analysis foi le sa lu le manusina le ala na fai e complain na le manusina o le ke vai o fea wa fai le na mata ia kasi ngam ka upu ka ko sila fiengi ia o criminal yes ala fai ngar wenga o fela le mi kongo ngi fai unga fai ngi la wari ia ngauka ta fio la ele o ia kuria la fai ngal wenga kamikira fai mai o le fala le famela ngale inka me ke lo fai me ai el kamiki kinga mo wanga la ngole le mo kamikira au ta vola kamikira ko mo wana ngole la fo va ko ala fai ngal wenga dari nga ku por me ile monsina se va ele o kuria ku te lo le mata pule na le na moria le ang pupu ka la so lenga o merka corporate in malaya ile forward to le forma anga se musu mai la ngan mal se mangu e fai e ngal fai ngom fai kan so la nga so la la le ka le ngan mata pule fa fonga mai le tunu ulanga tonto si la fia man to le sa fa malolo o complain ita mai ta ia na mi o vale va tu ka ko alu upsa io ana le sexual harassment ita mai ta fai le so enga fa maunia fa malolo ngaka ingar ko mangu mai dungo news le o awale no pisa tu ya por kalame o fe o fai ai o mo so enga le fai ngar wenga o ka fila lor ka peka ai ka fila warila yo se mangu ma
wala ngole wali la ia tau na ma Vincent o le winga la na le na ta fa tu nei tu ai ngata ngata le te ia nei ono le tato taimi wa mai la vatu la ofisili fai u ona tawalunga le se fina ngalo fa popo le uso la o vionga la lo li inga mo mana o afea ma o le asa usila sila o afea o mo kai ngai me fa pe male mala tulo wale ngana male mala ia fa pe nei o le tau ma fai ngale la kapisa mo po le manu sa mo o le ase fofo o e ngofo ma oi tawalunga ile la u fa fisili de le ase fofo le nei fa fitauli I lau mai tau to tono le tato to no fa mo kaila o le fopi ko silianga leo ke ma fa ia u la ko nga pe ele ka sili ma miel por kiki kongo me ngi kalon vai ser por kiki la ngai e ko kongo le fa pengo ka nga foi meio sports management na nga vai vanga like kung makuspo nga fanga kaya la fu ili fakanga ili la kapisa por kiki kongo pule nga ya sa fai kaya la fu ali universite kai mi ka me ka ling la kapi sa fai ele makokos nga me ka sports management nga nginga ilunga nga kai me nga ili mga mial por kiki wanga wa nga me ka me sila fai kos nga ya le pile yang vanga le yai me kong vanga le nga ba velo se ka malo le pile hun lenga vaya le lenga sa fa vaya le pile HPU ni ili fil malo le malo si que por kiki le kong mai le ese por kiki ore mel por kiki fa le nga for ka lo tos ka lo ngai ko sa mo a me sala la kapia pe lo pide ko que le por kiki la nga ya a ku por kiki ya va ser por kiki me la pi elong le ko halo le ya la kapila ko ka kong vol menga le ka fe mai fa fo lo pi ku pe mai ko Mole vai me olhar aí kan kangi por kiki kongo orkalo. Ola nga ia fo kuanga vai. Ta vai ser por kiki mkalo. Ia. malo fa ya Nga ia seswa. Ya se va sa vam kalanga muli e fa mo me se au mo e pa wale ya ko la lo que ngalu que le uso ya mo pero file mu lo loco ya ko fo lo loco fa ka un fa mo ya nga wo limba pula como ia makau ya awal kalau mo pel poco malo como kala le ko ye que oi ye ko mau pe oi me we finga ya ia malo kal con ia lo ya lava ma que kalo uma kwa mo lo fa mo langa peang of ya ia foi kanga ka ko au le ka u ka ko em so po nga ma me le ko okay lo foi lo fia ya oi nga si la fia o kala ko va vai fa Ya okay no. es el fango ngol me voy ya pa wale o le ko ki kilo me mong mai poi fo kan ka kam fa ya se me ele emang malo al me mong ya nga e ku le mai al famo mo mediation mo ku la nga me fa ka kal ngoi po ya aba ko le poco ye que ku ai ya oi il kulang al famo ai lo que le mai ye ku il me nga wo algo a fai lava le familia inga lo e fingalo ye ya ku fa wa un ka por kula fongo i loi ya se fam kalanga kulea al manga fa fikai lava mo ko va ai ku foi si la mai ya fia la foi o lo mo pe ya malo se que lo so ai ka ko fa mo le ku me uma que con la foi o mo le vango le tu kalamelis fai ko fa wa pe ka lengi wala wingai ya ka ko ya lo famong ya la kapi ya sekarang aku lihat lo fakuso ya aftai ngalo ma ore kali ore fesili lengo fesili ko ia asiata polar se fofo ol fofo ole ave se malava le por members o pleskenge o le kai fongo ave se malava wale foi sa fesili ai sim kula pe o ai la suia wai fesili pe o ai la suia e kele ko kar le mo fai ngo ku ngisi pe ale suia ai o ke pole o le o manka le ka penga foi ia le sosi mo ka ka e o ko ngol mele io le fo manga le wa e sa ngo ma ya ka pala io akira nga fa ruang pa pala ia ko fo iro ngamol ale tu langa le wa sa no ta o tele o le mo fai foi ka ko pe fa pe o la vai e ilang o makke ko ngol mele ya le la ve koi ya tati mai ala kapi le ka kal ngo fa la kapi ngalu
pasi aku lai ka ko uso umanga le ka ko kamakuai o taimi nei ele mga mia ka fole lua nguku ele mga mia mo sa ku vai I e se kala fai mai fai aku lai la uringa ye si fa penga awangi vai ko la ko sos ayo yo e sosia mga mia mo ka e mongi le mo ka o uso mo mongi le lofa kas awangi sau ka nga ka ku vai dua awanga ngo fi moanga ai lo nga ka penga a mai la urisi la a mai la urisi yo nga la ko la yo ka ko au filia yo ka ko au filia ai fa ka uso mongi kelele fa moi ya mon fa malo ma fa te ya sau no ka fai u tatu ma vai sa ka kele ma siaka mo le ngo fu fa inka ko ka ngo nge wo ri ma ka ngo fi afka foi nga yo uso ya ko le fua ma bua ya o do afku pulo ka ko mafkanga ya ko ke pamfa ma fa wo kai mo ka ko fa kasi ka lo ya la pia o ka ko le kiki na kai mi pa ka ko fa kasi ya wo fa inkar me wo sa wale lo langa ya so ko ma ku la ko ya po le kwenda fa ka ke ya ke ulua e mo le foi la fa ka ke le la ka ko au man sa mo lechen ka ko e wa kumula Facebook la u messenger ya la ko fa mai la ko fa la ko yo congratulations mai ya ma fa ma lo si mai kia i la case afeka ya kula la u ko ka ya ku ai fa kai la wa ku ke le fo ma sa mo fa fo ngai ho pe ka ngia wa sa un mo la ko lo umba e mo le ko ya fa kai ya ke ko la su mai e fa pe nga fo ngai ma ngai sa mo ia le kele fu yo o ka ngaka ka ale me se ala ko ma ko je vori ma ko ngi ka ma ku pa mai ko ma kele nga me wa fa ale fa ya ma kalum ka fo ya e pe le nga sa u fu fa pa pe ya nga lang fa ko ya nga ave le mai ko ngo fa ko ya la do ya ngi si solid le le case ya fa le ko apa fire flow ya nga ia malos awangi alu me come vai ya la wo pasi mai vai silo ia fafsa ngai mak fafsa ngai mo faingo ya la wo ke lo solid le ya me ave kom ya mo le kwala fa kwekere ya ke ko so le lang so mai ma le fa ma sia me kia ya ma fanga ya ki ngo fa ma fanga pe vai ke la ngai lo ko ke le fu ke le kai pa me ku pe le ku e me fasingo me al kalimongi ngi me to ke le manga ngi la ko kupe ai ora mio con po fela un go foi na le mo ngai fasi kupe ai va pe o os kam ki o se vale vo ngi la fa so me la ko me au le kali ku ye pe la ko volanga ma ko pinka ko ngo fasa e va pe vo la ko ngo ya ngo ka fu da ka lo fu fa ka de kasi lo ko ya fa ka kere na va sia ka mo le avongo a ko vo ko mo se avongo luma pe ma ya le la fa pe ka ku so ka e ko la fa ele me ye ne mo nga ya se sa so le va ya so ya o le a ke ka ko wa so ni se o se a so va ya so fo e fa mo mia kere le ko la ofionga male fa yo la o siaka mo lo ko malo si kingo fa si malo si fa le nganga awa la va ya se a mo avion e kon fa yo anti ya fa ka yo wa kamale le ya Kayo ya va pena. Kako fino ai pensa. Okay, brother. Ya la va de fiafi. Ya, va te la tu, fa se foina mo de fiafi. Se fo. Claro. Uma yer ka ko fa kar ngo ba de so kulo swafa. Ya, te le la va ile to isa ma tu tala awili lia muli. Na ua la lafo uma foir savili ma fata oto ile au pe au mea malava fa masino le o esa moa fa masino mai o ele anoa i ole nei mau isu yo ele ngi kama me ko kupu ya le ua tala fa mama ile a tamali i wai longa la na tutua ai pangale e se fa ngale fa ai wa
Tulanga le o ilele e avatu fa nga umolole le nga tulo lava ya fa tatia ya fa pe matulanga ya e uyo le ya tatu te talo tatu tau fai tu fa tasi ya fa moi fo o lo tau ma fai ia le fionga le lo ni ia nganu le mana root of moors ya i tulanga fo i Samoa ka kalo ia va ku fo kanga ka fai mea sa o fai er keisi le ma mediate ne no poku ina ni fa ele fai er mediate ke la longa wa le ila kam ke la longa langa la ke la longa wa se kira ko inga maranga wa la wa chachu ko inga wa chachu ko malo la fa msino ya te la longa e vai ka kauanga ko formele le fa nga ile ko mosi sai o e kupiko ngara malama i meia sau la ko kulia o ko rio ko kulia ya o ko fa sa me ia e vai fa penga mo se kulangi ya wala mari ni ta walungan po karami ya ka ko ka ko fat wala mai ka ko fa ya ba tu fa tu de fiafi tai Samoa soifua mai mai manu ya There were no Samoan lawyers in this industry back in the day that were doing what I'm doing, which is giving back to the Pacifica community. A lot of people see lawyers in the negative light, and my job is to change it. And how do we do that? Step by step. We build the trust in the community. And that's all I want to do, is I just want to help my people and do good things for my people. The biggest problem is that we're underrepresented. We are unaware of our rights and our entitlements. My job as a Pacifica lawyer in Queensland is to educate our people. The best part of my job is being able to see the smile on my people's faces, to be able to see them progress on and move on with their lives. We have a saying in our firm that says, our job or our mission is to enrich the lives of every single one of our clients. And I believe that to be very true. The best part of my job is leaving our clients in a better position than before they met us. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of